Dragi đaci prvaci, ovo je čas matematike. Pripremite sveske i pribor. Dragi drugari, i danas ćemo se baviti rješavanjem problema. Iskreno se nadam da ste pripremili svoj pribor. Sada ću vam pokazati kako možemo broj 5 rastaviti na sabirke. Imamo broj 5 je jednako isto što i 0 plus 5. Broj 5 je jednak isto što i 4 plus 1. Broj 5 je jednak isto što i 3 plus 2. 5 je jednako isto što i 2 plus 3. 5 je jednako isto što i 1 plus 4. 5 je jednako isto što i 5 plus 0. Posmatrajte domino pločice i rastavite ih na sabirke. To bi izgledalo ovako. Broj 3 rastavljen je na 2 plus 1. Broj 4 smo rastavili na 2 plus 2. Broj 5 smo rastavili na 1 plus 4. I broj 8 smo rastavili na 4 plus 4. Za one koji mogu više. Ema ima 5 sličica i želi da ih podijeli sa svojim bratom i sestrom. Kako bi mogla da ih podijeli? Hajde da vidimo. 5 je jednako isto što i 2 plus 2 plus 1. 5 je jednako isto što i 2 plus 1 plus 2. 5 je jednako isto što i 1 plus 2 i plus 2. Razmisli pa dopiši. Djeco, prepišite ove zadatke za samostalni rad. Prepišite u vaše sveske i pokušajte da uradite. Rješenje bi glasilo ovako. 3 je jednako isto što i 1 plus 1 plus 1. 2 je jednako isto što i 1 plus 1 plus 0. 7 je jednako isto što i 1 plus 2 plus 2 plus 2. I 6 je jednako isto što i 1 plus 1 plus 1 i plus 3. 5 je jednako isto što i 4 plus 1. 4 je jednako isto što i 1 plus 1 plus 2. Nadam se da ste i vi u vašim sveskama uradili isto. Domaći zadatak. U vašim knjigama na strani 70 uradit ćete drugi i treći zadatak. Sretno! Hvala na pažnji, vidimo se na narednom času.